Perkenalkan, nama saya Nurul Syabilat Mina dari kelas 8A2 nomor urut 6. Mantra macaka. Allahumma kama hasanta holki fahazin huluki. Artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakan aku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. Bismillahirrahmanirrahim. Kutantan capak bulu jako sorong taciceng mapesau nawa-nawa. Iya maneng tau makita masesum maneng baraka Nabi Yusuf barakamu, cahaya Nabi Yusuf cahayamu, kumpayakun baraka la ilaha illallah. Mantra mabeda. Allahumma kama hazanta khalqi wahasin kuluki. Artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah ciptakan aku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. Bismillahirrahmanirrahim. Barakari Allah Ta'ala beda Nabi Yusuf beda patendri ripuangmu, macanci rupamu cahaya Nabi Yusuf cahayamu, baraka Nabi Yusuf barakamu, muhtatazin pada bidaduri rilaleng surga 200 pulau wenindah purni tuda bakti acaya kumasengu ia mana padamu ripancaji. Ya Allah Ta'ala makita malmuji mapa kun fayakun barakala ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khabaizi. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari syaitan besar laki-laki dan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khubuzi wal abai wai bubuna alipatima uceme wai poleri makujenne poleri surga uceme nyawaku upate kelepu temakau temucaku kumalolona mabaraka.